Trening Luke Sokolića i braće Sinković. Ponekad sam znao sportaše povezati na nekom treningu, pogotovo kad je bila neka izdržljivost pa se takmiče i tako dalje. Radili su jednu izdržljivost, to smo pokupili malo iz crossfita, gdje je 1000 metara bilo veslanje. Imao si 50 rastera sa praznom šipom, 20 kila, čučanj potisak i bilo je nekih 12 gibova, tako nešto, u što kraće vremena. I sad krenuli veslanje, ovi krenuli sa tempom, drže Luka još više vuko. Čak je završio prije njih i kad je krenuo na trastere, ovo nije mogao. Jednostavno se zakiseliš, a ovi majstori drže cijelo vrijeme tempo. I izgibove smo radili čiste, klasične, znači pravilne, nismo radili sa zamahom ni s ničime, ali je Luka tu išao brutalno, došao nešto malo iza njih, ali to su baš u nekom vremenu išli brutalno. Ali je bila dobra motivacija na treningu, Luka se dobro osjeća, oni su se dobro osjećali, jako trener, sav ispunjen, tako da često puta kad imate tako vrhunske sportaše, super ih je spojiti, da napravite treninge koji ostaju za pamćenje.